Učiti mlade ljude o revoluciji, načinom memoriranja podataka i fraza, bez razmišljanja o istorijskom kontekstu i mišljenju takvim koordinatama, znači pokazati tim mladim ljudima da je prava vrednost sistema u stvari poslušnost. Jer šta je osnova takvog rada? Tog upornog ubacivanja kartica u mozga, ubacivanja nesistematskog i ličnog, već odabranog od drugih, to njihovom logikom i formom. Njihovim shvatanjem znanja, nego jedna majmunska istreljivost. Spremnost da se tuđe forme i nazovi logike preuzmu kao vlastite. Najprve, one se sasvim nesvesno preuzmu. I kad je stvar već sasvim odmakla, kad si zagrizao u život sa velikim žrtvama, ti drugo preostaje nego da se osveti. I sad si to ti. Iako ti nijednom nije palo na pamet da ćeš jednog dana biti isti onakav kao onaj koji ti je to jednom servirao i zbog koga si sedao za stolom, nisi valjda zbog mene. I sad, priznati grešku i pokušati ono pravo. Ali većina radi upravo suprotno. I ne priznajući grešku nastavljaju putem na koji su bačeni. Bolesnim utrobama odgajaju mlade koji će jednog dana načiniti njihovu grešku. Ti igraš. Iako nastavljaju tim putem, oni znaju. Znaju oni u čemu je stvar, ali neće valjda to da pokažu. Prikrivajući grešku, prikrivaju sebe, gube sebe, ali to su stare forme. Ulaze u njih, diče se njima, kad se pojavi nešto novo, oni su agresivni jer su nesigurni, ili jednostavnije rečeno neslobodni u odnosu na sebe, u odnosu na drugi, a kao takvi momci. Ti si na tvoju. Slušaš ti mene možda? Pažljivo. I sam učenik i kao čovjek iznutra mogao bi bar da ih isprovociraš. Među vama nema razlike godinama na izglednjem obrazovanju, bi sam pričao kupe prošlo. I kad im neko takav dođe i kaže čekajte malo, to mora bar da ih isprovocira. Hoćeš li ti ovaj rad da iskoristiš za svoju magistraturu? Mene to ne zanima. Nije mi do normalnosti. To je čovjek iznutra, neko ko je deo njih, razumeš? Angažovat ću se. Nisam se nadao da ćeš doći. Zašto ne? Znao sam da će biti zabavno i zabavno. Gledao sam tvoj poslednji film. Divni, krupni kadrovi, prosto volim. Otkrio si svoju nepopravljivost. Cinik, intelektualac. A šta je s tobom? Ali jedno samo znam. Neću mi da pomislim na sastavljanje ankete dok ne bude odobreno od viših instanci i pročitati koji treba. Znamo da je počitan. Ali ne i šta je odlučan. Pravo, dobro, izvini. Čalan je zavod da radi neki silač. Stvarno sam htio da zakazam. Daj mi 2 kopije. Možeš samo sam da dođeš po njih. Ako dođem, upiće još nešto. Čekam. Slušaj, ja ću ovo da im pošaljem još večeras, ako im se dopadne, tu šta ne su bilo šta moćenicu. Luka Jerko. Rođen 4. augusta 1957. godine u Beogradu, otac Janko, inženjer mašinogradnje, poginuo 61. godine u saobraćajnoj nesreći. Ivan Mitrović. Studirao pedagogiju i psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zaplašena aktivnost 68. Imamo još momka koji je radio izgled propagandnog materijala. Da, Branko Slavišić. Otac general pukovnik Zlodom iz Beograda. Sajde, kasnimo na probu, Luka će nas ubiti, ajde, požurite. Daj. Koji vam je bolje, ajde. Ajde malo. I sami ste upoznati sa anketom koja se sprovodi u Republici vrednosti stavljeni omladine. Mi smo ovo radili kao dodatak anketi na temu mladosti i njeni oblici. Želim da znam ko sam, kome pripadam, šta ću biti i kuda me život vodi. Želim da znam ko sam, kome pripadam, šta ću biti i kuda me život vodi. Želim da znam ko sam, kome pripadam. Narodna vojska prođe, sretnom će se zemlja zvat, ajdu borku i vi stari. Gdje su vaši sinovi, dole silo i nepravdo. Narod vam je sudizan, republiku mi hoćemo. Za nju
podnosi grubo rublje. Osjećaš se nesposobnim da bilo kome kažeš sve o sebi. Osjećaš se utopljenim u masi svojih vršnjaka. Često imaš osjećaj da te nekom otrivi. Što plačeš? Sestro se suzdrži! Veruješ da si znatno bolji nego što to drugi misle. Ne dopadaju ti se ljudi koji štrče iz grupe i ponašaju se drugačije. Mrziš kukavice! Želim da znam! Kad malo bolje razmisliš, ti često samog sebe lažeš. Često ne znaš šta ćeš sa samim sobom. Smatraš da su tvoji grehovi neoprostivi. Ponekad ti se učini da ćeš da se raspadneš na komade. Ajde, želi. Nikome ne razumije. Ljudi često govor tebi prostačke i uvredljive stvari. Često moraš biti grub prema dosadnim i neotesanim ljudima. Obično nemaš dovoljno strpljenja. Često ti može da nekog udariš. To ti mani. Želim da znam ko sam! Nikome se ne stavlja iz puta! Posjedovanje kao i na neke druge indikatore tvog takozvanog socijalnog statusa, postupak odgovaranja na navedenje u svako pitanje. Želim da znam kome pripadam. Želim da znam kome pripadam. Želim da znam kome pripadam. Postoji snažna država sa čvrstim zakonima, dobrom administracijom, policijom koja održava red. A interesi zajednice brži su od interesa pojedinca. A da sam ja, čuješ, zanimanje pojedinca planira se prema potrebama cijeloga društva. Življenje je podrejeno ekonomskom prosperitetu družbe in osebnemu standardu. Najveći utjecaj u društvu imaju najsposobniji. Ne, Oni koji uspijevaju pobijediti sve svoje suparnike. ne. A je! Ovdje je ba, Jarane, I ja šta? učio naš unutrašnji doživljaj. I ja šta ba? Odluke se donose u jednom centru i obavezne su za sve. Ajde, vidi. Opšte svenata sopstvenost je najdobar i konačan oblik na sopstvenost vrst sredstva za proizvodstvo. Društvo je precizno i funkcionalno određeno i znaju se prava i dužnost na svaki čovjek od vrh do dno društvene skalo. Zlati. Imamo vlast koja se minimalno meša u slobodu inicijativ pojedinca, udraganju su svem stečima. Izvini. Lajkovi, javni protesti su zabranjeni. Slobodni su!
stanju u ondašnjoj gimnaziji, o čudnim događajima koji se tamo u posljednje vreme dešavaju. Želim da znam kome pripadam! Želim da znam kome pripadam!
Upozoravam vas, a do sada i ovde nema velikog efekta. Kasnije ćete morati, to je sigurno. Mi smo ovde samo izvršni organ, mi ne donosimo nikakav sud. Postoje različita mišljenja o radu, obrazovanju, kulturi, religiji i naciji. Niže su navedena neka od njih. Molimo te da za svako navedeno mišljenje stavljanjem znaka plus u odgovarajuće polje označiš stepen svog slaganja s njim. Radi brzo, unoseći svoje prvo osjećanje o stepenu slaganja. Oh,
Udario se na najnevinije, na najnezaštićenije, na našu omladinu, na one koji se tek odgajaju, pokušavajući ih najpre naučiti kritici. A ono na što su navođeni nije nikakvo kritičko mišljenje, već ishitreni kriticizam. Nije zdrav angažman, već navedeno izazivanje protiv čitavog sistema. Nije sloboda mišljenja, već izmanipulisanje anarhistički pogled. Let's
si došao, a uopšte nisi maturirao sa nama. Gde si nestao? Nemam pojma. Ima na sredinač otrnicu. Držali su ga tamo celu noć. Da se vraća u kući sačekali ga. Čija je ideja taj problem? Lukina ideja, ali nema veze. Slušajte svi ovako. U ponedeljak ćemo imati sastanak Saveza socijalističke omladine i tada ćemo sve odlučiti kad svi budemo bili tamo. Od tebe se traži označi stepen tačnosti koji ti pridaješ tim tvrdnjama. Stepen tačnosti tvrdnje određuje se brojevima od 1 do 5, gde broj 1 označava najmanju tačnost, a broj 5 najveću. Ostali brojevi označavaju stepene tačnosti između ova dva ekstrema. Tvoj je zadatak da ukvadratiš koji odgovara odabranom stepenu tačnosti za svaku tvrdnju upišeš znak plus. Morali da padnu u očajanju.
Vodi. Malo je sjajno. Sjajno je malo. Šta ću biti, kuda me život vodi? Sada sam bogatiji, jer znam! Mi se nađemo svake subote. Roštilj, vice, pecma. Mogu li sada da igramo društvenu igru? Ili neku dečju društvu? Ej, to je dobra ideja. Žmurke, na primjer. Još da brojimo li se sakriti? Nikad neću živjeti u gradu, gde su progonitelji i bivši mučenici, kojima nisu određene glave. Niti u gradu gde se zlo veselo i vedro čini po savjesti. Niti u gradu gde je očaj jednako neukusan koliko i nada. Niti u gradu gde sve ruke imaju desni palac. Ljudi! Ubiće ga! Njeni muži na Božega! Oni će izvesti svoj program koji su spremili za 29. novembar.
ćeš ipak i ostati sam. I ti ćeš biti za sve kriv. Luka, ostani sam.